Tering tidak lebih kencang malah tersi telesyu. Ni tayang tering anso de cawe lockdown lah tonang che. Basically, we will concentrate on how to read, and at the same time, I have come up with a very famous quotation from SHANTI DEVA. SHANTI DEVA को एउटा quotation लिएर आएको छु विशेष गरी तपाईहरु पढ्नुमा ध्यान दिनुहोस् सँगसँगै यो शान्ति देवाको quotation पनि सिकिराख्नुहोस् र यहाँदेखिको यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ त्यो अर्थ बुझेर चाहिँ यो आउने सालमा अब भोलि नयाँ साल हैन लोसार हो र त्यहाँदेखिको तपाईको सोच विचार मा चाहिँ परिवर्तन ल्याएर एउटा अब टिबेटन लोसार भनेको चाहिँ एउटा रेजोल्युसन लिने दिन पनि हो र फेबत्सो त थंगबो गन्जु दे लोयाला तनै छिया छे अनि थेङयामदो खेबा शिवाला शिवासना पीस हिंदी केला शांति लासना देवता सो शान्ति देवा को एउटा कोटेसन लिएर आएको छु त दिङारान सो पेपे पुगु छ तोनाङनाङ गोया जिग्रेशा त दि थिङि मत यो मार just 2 line so basically we'll have review with what we have learned regarding how to read Tibetan. Okay, so शान्ति देवाको कोटेसन हो एकदमै फेमस र तपाईहरुले यो सिकेर तपाईको सोच विचार बानी व्यवहारमा बदलाव लिनु सक्यो भने एकदमै फाइदामन्द हुन्छ र भोलि लोसार हो एउटा आजदेखिको रेजोल्युसन लिएर म अब यस्तो गर्ने छु भन्ने एउटा रेजोल्युसन लिने दिन पनि हो त गजान्छु तिर्दा त गा नारो को मा सा कम गा नारो को मा सा कम गा नारो गो मा सा गम सना त फेके किंगे न त किंगरवा गम सना इंजी केला शिबेना to get used to गा नारो गो मा गम means to get used to. Basically, we will concentrate on how to read, and today I am introducing a very famous quotation from SHANTI DEVA. Ganaro goma sa gomsena Nepali la bani basaunu to get used to. Gom na ganaro goma sa gom na gom na is if Nepali ma bani basyo bane ayo bane aena bane na gomna bani basyo bane if you get used to it. And salatala is abbreviation of lelapo. Lelapo means easy, opposite of difficult. Salatala lelapo को अर्थ चाहिँ सजिलो ला वारावर गोमना लावर मा खिकु मी नेगेटिभ हाओ गा यता ग्या शेप्चु ग्यु रा gyur to change, to undergo change, to change. नेपाली मा भन्ने भन्छ gyur माने परिवर्तन हुनु, बदलिनु, परिवर्तन हुनु
Ao ga yata ga ga sepchu gura gur. Wa ha kiku yi we. Gomna lawar migur we. Gomna lawar migur we. So technically it's a bit difficult to translate, but I will try. Gomna lawar migur we. There is not changing it into easier if you get used to it. Bani basyo भन्ने सजिलो हुनुमा परिणत हुनु छैन नेपालीमा भन्दैन त्यसले गर्दाखेरि गोमना लावर मिगुर वे सजिलो हुँदै गएर परिणत हुनु केही छैन अर्थ चाहिँ so technically it is difficult to translate word by word but gomna lawer migur ways sena if you get used to something it will become easy. Gomna lawer migur way if you get used to it it will get easy. So what we say like sometimes we say this is difficult but this is easy. यो सजिलो छ यो सारो छ भन्ने हाम्रो मनमा जुन चाहिँ विचार छ त्यो वास्तवमा सजिलो र सारो भन्ने यस्तो केही पनि वास्तवमा छैन त्यो चाहिँ तपाई यो बानी बसाउनु कि त नबसाउनुमा निर्भर हुन्छ अब जस्तै सानैदेखिकै दुखै नदेखिएको एकदम दुःख भनेको चाहिँ देख्दै नदेखिएको मान्छेलाई सानोभन्दा सानो कठिन पनि पहाड जस्तै कठिन ठुलो देखिन्छ र सधैँभरि खटिरहने मान्छेलाई त्यो सानो सानो दुःखले चाहिँ उनीहरूलाई के फरक पर्दैन वास्तवमा चाहिँ के भन्नु हुँदैछ भन्दाखेरि यस्तो अब जस्तै भनौँ डाक्टर हुनु साह्रो छ भन्ने हाम्रो एउटा इस्टाब्लिस्ड आइडिया चाहिँ वास्तवमा त्यस्तो केही पनि हुँदैन हामीले यो साह्रो छ भनेर चाहिँ सोचेको मात्रै हो वास्तवमा तपाईँ अब पढ्नुमा बानी बसिसकेपछि पछि डाक्टर हुनु कि त जे भए तापनि सब कुरो सजिलो छ दाओ nga naro ngo sa nge ngone reality nge dawo nga naro ngo sa nge actual reality nge dating bo de dawo nga naro ngo sa nge dating bo de kha nga khang ya nga yang ga nga khang ya nga yang केही पनि वास्तवमा केही पनि माने सजिलो र सारो भन्ने यस्तो केही पनि anything in reality there is nothing in reality such as the concept of difficult is actually not difficult. This is what you think. You have this established idea, like climbing mountain is difficult.
This is an established idea, but if you keep on trying to climb a mountain, and if you get used to it, it will get easier. Ngode kangyang yanaro yo da ye ma yakiku yina yin. There is not anything in reality. In reality, there's nothing like easy and difficult. It's only your opinion. It's not the ultimate truth. Sta pepe pugusola karishugore. Lopchong chea la nga tutak to tanda gunge lutu sola yang nye pepe pugusola di shu deba yin. Tangbo nga mitsela pamala pentoya chisola pentoya dinde yongwala lopchong di yinchik minchik gugiyore. Lopchong yobayina 통갸 퇴갸 첨부 차그레 디나 소소직보 미츠게야 디다 키당 셈제게양 소소직보 미츠당 키나양 킵투다 소고 여러가지고 미이 예쁘고 속이 라바참기 미 천기 천기 요마레 미당 셈쟁기 팔라 개발 여러바 제장 소소점도 마세 소소 낭미 지속 아니 정말 직 팬도 제투바디 아니 미체니레 숨겨봤다 다 간주 부구처 가르사 폐체와징에 통야라 베이스디스네 베 미시 칼레 갖고 요바지 콘저쌤기 낭라 박자 딘데지 대샤 아니 딘데지 대장 아니 더 지당 pepe pugu tsu lopchong che tangdi kande yorsena lojin chigdo lojin chigbo che tunda ha gogumindu pechawa ani takcha yang gyobo sheta redu ani ta suyu chokne norgi yore gegengi chokne norgi yore yangna ngaranchu system ngaranchu lopte lamluk di ne norgi yore yangna gegengi chokne norgi yore yangna 부구츠 촉네 노르기다 디셀보 카야 민두 이나양 경라야 디 로투솔라 경라기 요레 제장 다디 갈순 거스나 깔레 각보시야 디 문에체나 깔레 각보시야 디 요마리 디 케랑기 곰시 유나 페널 롭중 제야기 곰시 유나 디레 케랑기 깔레 각보드시야 디양 레라부 차기레 숭기요레 nganchu di apoi ka le khapo yorsia di samchul sam re kena ninda rishi perna ga naro go ma sa gom sa yuna di gomshi gom hagu yimba hagu go yore sa lata yike nang la le labo chazang thiyo mar sa lata lasna easy le labo tindes cheche ani student arleche ab mero bises gari yo yundo ko सानो मेरो प्यारो विद्यार्थीहरुको लागि मैले यो बनाएको र यो नयाँ सालमा यो एउटा शान्ति देवाको कोटेसन चाहिँ सिकेर यो बुझेर यो काम सारो छ भन्ने दिमागमा एकदमै सोच्दै नसोच्नु यो तिम्रो विचार मात्रै हो वास्तवमा यो सजिलो र यो सारो भन्ने वास्तवमा हुँदैन यो तिमीले सम्झेको मात्रै हो यो चिज सारो भनेर चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि जुन कुरा तपाईलाई सारो लाग्दैछ त्यसलाई अध्ययन गर्ने बानी बसाउनु र पछि एकदमै सजिलो भएर जान्छ so there is nothing in reality the concept of difficult and easy is made up by your mind you imagine something to be difficult but it is not the ultimate truth you find it difficult because you are not used to it because you didn't fully try it so whatever
you think is difficult, if you make effort in learning it, change your way of learning, make more effort, definitely it will become very easy for you. So, नानीहरूले यो सुनेर अब जस्तै तपाईहरुले विशेष गरी दार्जिलिङतिर चाहिँ म्याथमेटिक्स एकदमै सारो छ भन्ने विचार जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ वास्तवमा सारो हुँदैन, तिमीले कल्पना गरेको मात्रै हो, तिमीले सोचेको मात्रै हो। अब सारो छ भनेर निराश भएर बस्छ अनि झन् सारो लाग्दै जान्छ, त्यसरी हो। र त्यसलाई अलिकति मेहनत गर त त्यो पनि सजिलो भएर जान्छ भन्ने यो चाहिँ शान्ति देवाको एकदमै महाविद्वान शान्ति देवाको कोटेसन मैले तपाईहरुलाई यो नयाँ सालमा एउटा रेजोल्युसन लिनु सकोस् र तपाईको आउने सालमा ठूलो परिवर्तन होस् भन्ने विचारले मैले यो आज परिचय गरेको हो। त फेबे बुगुचो थालुङे देकुंगा फेबे पुगुचो द युमी पुगुचो ल फुइ लबरबा फेबे पुगुचो तेस तोनाङ चुङा 당 당번에 직샘슈 차디 교수를 징에 딘데 천나주 샘교 교고야레샤다 수유촉나 노르교나 제장다 길시 크란츠 샘기 낭라 부이 칼레 각보두 삼배 박차지 유나 아니 크란게 디녜 삼투직 보레 모네기 전담된바딘데 가야 말이 제상가 딜 때지 준주치기 땐땐 레라부 쳐그래 삼바고레 아니 딘데스체제 basically यो ओके रिडिङ प्र्याक्टिस अनि यो मुखस्थ हुनु मुखस्थ बन्नु सक्ने हुनु गा नारो को मा सा कोम ना सा लता ला वा रा वर मा खिकु मी हाओ गा यता ग्या ग्या शब्चु ग्युरा ग्युर वा हा खिकु यी वे कोमना लावर मिग्युर वे कोमना लावर मिग्युर वे कोमना लावर मिग्युर वे ताओ nga narongo sa nge da dingbo de ka nga kang ya nga yang ya naro yo da ye ma ya kiku yi na yin nge de kang yang ye ma yin komna lawar migyur we ngode kangyang ye ma yin komna lawar migyur we ngode kangyang ye ma yin komna lawar migyur we ngode kangyang ye ma yin tadi lojin cheshana tunda kranzo kembarwa dine ditchik ringire deshi kebe tes kala khagbudu chechang komna lawar migyur we ngode kangyang ye ma yin slabaina 키랑기 깔레 각보두 삼야기디 문에기 깔레 각보 가야 요마레 키랑기 셈기 쇠바레 제장 앙지 깔레 각보는 앙지라 때 슈겹나 디양레라고 쳐그레 슈겹에 qabla 규첸던 템바 가르치네 앙지 세겐디 게 레라슈 레시고 고 정말 규첸탕이야 요레 규첸디 인지민지 하고국이 요레 로진 제바이나 익제 땅 차바당 아니 익제다 가서 두드려 야고 중나양 미셀라 펜토야기 레가직 마레 딘데스 체제 아니 프리분다 용라 로사르기 참디 땅네 나차 마용베 멀람 아니 차와 람조 용베 문딘단제 랭게 창말라 다시 델레 핀숨 촉 에마 박조 궁감상 덴두 대와 토발 쇼크